Slušalce moje, želim vam svima sretan Božić, onima koji slave. Dobrodošli u moj novi video Sandalice moje. U ovom videu vidjet ćete kako ja dijelim preko 10.000 eura za ovaj Božić mojim preljepim i dragocjenim fanovima koji su to zaslužili. Ukratko da ne dužim, napravili smo web stranicu Sretan Božić Lomao, što ste mogli vidjeti. Primili smo preko 7700 pisama, pročitali smo ih ja i moj tim, znači cijeli, bilo je stvarno napeto. I drago mi je da ovaj Božić napokon mogu srećiti neke ljude na ovom preljepom svijetu. 2020. godina bila je fakat grozna, tako da želim unijesti radost i sreću za ovu godinu. Ali prije početka videa, Sandalice moje, trebao bi vam predstaviti svoje sponzore. Prvi sponzor za ovaj video je jedna velika informatička firma u Hrvatskoj, Instar Informatika. Tu je sa mnom Dario, zaposlenik Instar Informatike i veliki PC ekspert dijelom cijele Europe, tako da Dario Ivanković predstavi Instar Informatiku. Bog svima, dobrodošli u Instar, jel tako bi se nekako moglo reći. Ukoliko niste znali, znači Instar poslovnice imate u Rijeci, Splitu i Zagrebu, u Zagrebu čak ima mrvicu više, ali naravno dostavljamo putem, to jest u cijeloj Hrvatskoj za 19,99, jel da? Da, 20 kuna. Tako da, relativno brza dostava, znači 2 do 5 radnih dana van Zagreba, ali to sad ne tokom ovih blagdanskih. Da. S obzirom da je dosta ljudi, jel, krenulo naručivati sad za ove posebne blagdane, a mislim, vidi se i ovdje kako se spremaju pokloni za ljude koji su igrali nagradnu igru, jel? Tako je, da. Evo, hvala puno Dariju, Sandalice moje, a sada finalno idemo se vratiti na prvu scenu gdje smo bili i predstavim vam ovaj božićni video koji sam vam pripremio. Evo nas na kraju prvog dana, danas je petak, sastavili smo 3 računala za dobitnike, znači ovo su glavne nagrade. Veliko hvala Tinu Božičiću, #FreeKibi2020. Nemojte zaboraviti, baciti dolje subscribe ako još niste, da postanete dio Sandalica, znači Fortnite igrača na Balkanu. Bravo debeli, najjači, a najdeblji, alo, šalim se samo malo. Uglavnom, nemojte također zaboraviti shop, koristi kod Narconik, stvarno mi puno znači vaša podrška ako nešto kupite i da bi vam ja mogao dijeliti razne stvari, tako da se zapitate da li se isplati koristiš u kodu shop Narconics. Ja mislim da se definitivno isplati i to je to, da debeli ne dulji, vidimo se u sljedećem danu. Sandalice moje, evo nas kod prvog fana, moramo malo sporije pričati zato jer nas ne očekuje. Naime, moj fan je Tin iz Krapine i zaželio je stolicu, ovo je njegov tata. Bog majga. Pozdrav i sada idemo kod njega gore i iznenaditi ga, posnimi malo i naš tim. Ne bi bilo. Tako da Sandalice moje, krenimo i idemo. Ajde bili gast. Bog Tin. Sretan Božić. Bog Tin. Bog. Bog Tin. Lovro. Lovro. Dala sam dala. Lovro. Ne uplate. Pisao si za stolicu. Isuse, Vike me sredio zbog saca Narconicsa. Dala sam dala je najjači, pratim ga svaki video, gledam svaki live. I da, Lomao. Dosta to. Ništa, Sandalice moje, raspakiramo stolicu, idemo malo popričati s Tinom i to je to. Imamo samo par pitanja, nećemo duljiti. Šta vi mislite o gamingu općenito u cijelom svijetu i o elektroničkom sportu, ako ste čuli za e-sport? Čuo sam za e-sport, ali ja više volim pucačine. Moja prva igra je bila Call of Duty i tako sam onda nastavio pucačine, a mali je više sportski tip i on. Sportski tip. Da, sportski tip je u stvarnom životu rukometaš i voli. Hvala vam puno, što ovo piše na majici? RK Zagorec Krapina, malo da promoviram Sinov klub. Dečki su dobri, trudio se i sad nema trenutno radi, svi znamo radi korone, ali da. Samo nek nastavi tako. Tako je, uzet ćemo 500 eura za reklamu. Evo Sandalice moje, složili smo stolicu za Tina. Tin, kako ti se čini stolica? Fenomenalna stolica, nema riječi. Nema riječi, naš mala Sandalica Tin je dalje pod čokom. Veliko hvala Uvičeru i Uvigiru, ako ne znate šta je to. To je brand slovenski, znači imate od stolova, od stolica, od miševa, tipkovnica, podloge za miš,
Ruke za monitore, cable management, obavezno ih posjetite jer oni su isto sponzori ovog videa. I to je to, završili smo sa prvim fanom. Putujemo nazad za Zagreb i idemo dostaviti monitor. Alo! Posljednice moje, evo nas kod drugog fana, sa nam je tu Noel. Jedan od mlađih fanova mogu reći. Koliko ti je godina? 11. 11 godina sadalce moje, dobro nije sad skroz najmlađi, ali tu su negdje. Tako da, Noel je pisao pismo za monitor i stvarno je predivno. Tin Božičević, Eki Kibi, možeš slobodno uručiti monitor Noelu. Evo, ovo je tvoj monitor. Možeš, jel ti nije težak? Bravo, otpali mu ruke. Šalim se samo. A mi sada idemo gore Noelu namjestiti njegov novi monitor. Alo! Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Posljedalice moje, evo, fan, kao što ste vidjeli, moj lijepi fan Noel je testirao svoj novi monitor. Jako su mu lijepe boje, stvarno ono, matrica je stvarno savršena. Noel, šta bi ti htio reći za hejtere i fanove i sandalice? Uskor Markonix. Uskor Markonix, a dobro, Noelu je malo neugodno. Nego sandalice moje, da mi ne dužimo video, obavezno ga lajkite ako još niste. A mi se vidimo kod trećeg fana. Ljubav! Monster Energy Hrvatska, sandalice moje. Specijalno smo pripremili za naš Steam, to jest Monster Hrvatska nas je opremila sa brand super monsterima. Izvoliš Čiba, izvoliš Kibić, izvoliš Puhač. Sad ćemo mi kod tim sandalice moje nazdraviti sa jednim monsterima da imamo energije do kraja dana, tako da ljudi možete otvoriti vaše monstere. Opa. Ljudi, živjeli. Što se tiče svega ljudi moji, sad ćemo mi popit monstere, idemo do trećeg fana, a mi se vidimo kod njega, tako da idemo u nebo, haha! Posljednice moje, evo nas kod treće sandalice, znači isto mu furamo 144 Philipsov monitor. Velik pozdrav za Instar informatiku, obavezno ih zapratite na Instagramu i nemojte još jedan put zaboraviti se subscribe-ati ako želite postati dio sandalica i širimo pozitivu i ljubav. Sada idemo kod fana. Ljubav! Reci mi, jesi li dobro ovak inače? Evo, malo ste mi uljepšali, puno ste mi uljepšali blagdane. Blagdane, a? Čuo sam za tebe prije malo onog videa od $600 svog kapa. Da, to je ono video koji je fakat puno pregleda dobio. Šta mislite općenito o elektroničkom sportu i to? Da li je to budućnost mladih i ostalo? Znaš kaj, ja ti imam dvostruko mišljenje, ja nemam niš protiv toga, ali mislim da ne treba pretjerivati. U igricama? Da. Da? Mislim da treba malo i fizičke aktivnosti biti. Naravno. Ali nemam niš protiv ovog, nisam ono a priori protiv toga. Ti reći, znaš kaj, veliko je jedan od najnapornijih sportova, profesionalnih. Koji? Šah. Je, šah je. Fizički napornih sportova. Evo, šta bi ti u kameru htio reći za kraj videa? Pa zahvalio bi se stvarno vama svima i što ste mene baš izabrali i eto, to je to. Sad napokon mogu igrat na 127. Odlično, super, eto, nama je drago. Hvala tebi puno na što ste prihvatili općenito, to mama kad sam ju nazvao i te. Prosti kad sam ti malo prekinuo trening, ali da, evo, u shopu obavezno koristi kod Markonix i vi isto ako još niste. A sada eto, da ne duljimo previše, da ne gledate predugo video, idemo do zadnjeg fana, mislim da je u Sesvetama. Njemu imamo još za stolicu dostaviti danas i onda idemo u drugi dan nedjelju, pa vidimo se onda u Sesvetama. Posljednice moje, evo nas kod četvrtog fana, zadnji za ovaj dan subotu. Nosimo gaming stolicu od Uvija, moje preljepoj sandalici Alvinu. Sandalice moje nalazimo se trenutno u Sesvetama i da ne duljim previše, lajkaj ovaj video ako još nisi brao debeli žice. Idemo sad u kuću. Lomala? Gala? Da. Kako si? Dobro. Jesi dobra? Da. Napisi pismo? Da. Djedu skautu? Da. Meni? Da. Eto, pa donijeli smo ti poklon. Pa... A gdje je poklon? Uglavnom sandalice moje, evo ga, zadnjem fanu je danas u subotu dostavljena stolica. Drago mi je da sam uspio usrećiti nekoga i staviti osmijeh na lice za ovu najružniju godinu. Ali nemojte zaboraviti, ovo je tek prvi dan, sutra idemo po kompjutere, tako da nemojte zaboraviti shopu pisati dolje kod Markonix koji Alvina koristi. Možda i vi u budućnosti osvojite neke nagrade. Lajkajte ovaj video i subscribe-ajte se ako još niste, a sada
idemo u drugi dan. Lmava! Poslodavce moje, evo nas u drugom danu. Danas dostavljamo kompjutere, znači glavne nagrade. Također u svaki kompjuter uzeo sam fanovima jedan monitor, tako da ipak ako nemaju monitorove, Debeli se malo preistrošio. Nemojte zaboraviti, halo, u shopu Kod Narcotics, hvala puno, bravo Debeli, promocija. Također, danas je s nama tu cijeli tim, posnimi malo cijeli tim. Evo imamo tu naše igrače. Ho, ho, ho! Dobar dan! Poštovanje. Kako ste? Sanje, dobro. Jeste dobro? Odlično. Niste. Gale, to si ti. Da, kupio sam i monitor. Mario i ovo ima za te, di ćemo s ovim? Evo ga sadalce moje, dostavili smo prvom dobitniku kompjuter. Spojit ćemo ti ga sad, da malo vidiš kako radi. Naš tekščar Kibi će ti pomoć. Jesi dobro? Jesam, da, jesam. Kaj ti je? Ja nisam zbuđen sam. Kako si Romario? Odlično. Ajde, reći nam nešto o sebi, otkuda si, šta si, koliko me pratiš? Evo iz Zagreba, pratim te od kad si počeo. Dobro? Ne znam, živim u Osijeku sad s curom i kom će mi predobro doći sad. Da, pošto sadalce moje, on je ugostitelj, tako po struci. Da. I tata i mama mu drže za lagaonicu. Znači biznis sa sve strane, malo, šalim se samo. Znate koje je pismo napisao? Znači kidanje. Možeš ćemo ga jedanput na live streamu pročitati. Tako da obvezno stavite like i subscribe ako još niste, ako želite biti sljedeći Romario u sljedećem videu. Bravo Debeli žicaj. I to je to, sad će ti Kibi sastaviti kompjuter, može? Može, gala, svaka čast. Ništa, brate moj. Svaka pisma, pročitao I nikad skuplji poklon nisam dobio u životu, fakat. Pa evo za Božić 2020. Nikad skuplji poklon? Nikad. Posljedavce moje, evo Romarija, sad će Romario prvi put upaliti svoj kompjuter i naravno prvo mora skinuti foliju što je onako najljepši osjećaj u životu. Bolje od klepanja Andreja u pubovima, malo šalim se samo, tako da Romario slobodno foliju potegni. Evo ga. A? Ovo je bilo dobro. Ništa, upali se kompjuter na veliku tipku. A? Vidi ovo. Gledaj ga malo, dobar. Predobar. Ovo je najbolji poklon koji sam dobio ikad. Evo nas sadalce moje sa mamom od Romarija, Gordana, tako da ćemo pitati par stvari koji svakog roditelja vezano za gaming. Tako da šta vi mislite o igricama, o mladima i o elektroničkom sportu? Da li to može biti budućnost ili ne može? Pa može biti budućnost, naravno. Podržavam gamere i sve je to super dok ispunjavaju svoje obaveze. Znači zadaće i to i posao. Dok napišu zadaću, dok dođu s posla, moj sin sad već veliki plan radi. Da. Dok sve svoje obaveze ispuni, podržavam. I rekao je u pismu da vam mora pomoći oko zalagaonice, pa mu zato i treba kompjuter, da će ga isto više za posao koristiti nego za gejmanje. Tako da Romario, nemoj ni slučajno... Tako je, zalagaonice Zagreb, podržite nas. Podržite, tako je. Sandalice moje, to bi bilo to. Hvala puno mami Gordani što nas je ugostila. Romariju što je napisao prelijepo pismo, nadam se da će ga služiti kompjuter. Eto vidite da Hvala tebi puno, Gala, legenda. Ništa, brate moj. Najjači si. By the way, vidite da si isplatili Sandalice moji, koristi u shopu Kod Narcotics, slomao, tako da nemojte zaboraviti, ako još niste, upišite taj kod i podržite me. I to je to praktički, a mi sad idemo kod drugog fana, na Jarun, tako da vidimo se kod njega. Slomao! Evo na Sandalice moj kod drugog fana za kompjuter i monitor. Naime, ovaj fan ima najljepše pismo od svih koje su ikada mogli napisati, komisija je to utvrdila, tako da ja i sponzori Uvigir mu poklanjamo na poklon jedan Gala bundle, znači podlogu i miš. I također ićemo sad gore kod njega, upoznat napokon tog fana koji stvarno ima dirljivu priču iza sebe i stvarno je napisao ko neki pisac, tako da možemo uspješno krenuti kod njega doma. Može. Dobar dan. Poštovanje. Bok. Gala, drago mi. Leon. Jesi dobro? Da. Sigurno? Kako to da tako lijepo pišeš? Pa ne znam.
Samo pišem što mi prvo dođe i To je to, a? Inspiracija, svaka čast. Da, za nagradu po najboljeg pisma smo ti ja i UV Gear poklonili moj miš i podlogu. I poster. I UV stikere. A sada sandalice moje. Leone, šta bih htio reći? Pa ništa, ja sam Leon, živim u Zagrebu i ovom prilikom samo pozdravljam sve koji me znaju. Jesu vas iznenadili? Da, ma uopće ono kako ste vidjeli da ste sve pročitali, jedan dan prođe, drugi dan i rekao ma Leo ne zaboravi. I onda treći dan mi smo se tresli pola sata. Ozbiljno? Da, baš smo se tresli. Bićete vidjeli, malo. U redu. Evo nas sandalice moje, uspješno smo sastavili kompjuter za Leona. Je li Leon? Da. Već sam zaboravio koliko fanova sam podijelio nagrade, znači preludo. Uglavnom, tu imam moj miš i moju podlogu. Također to možete naručiti dolje u descriptionu uvgear.hr. Dostavljamo za sve države Europske unije. Uskoro u Srbiju dolazimo, tako da stay tuned. Leone, slobodno sjedi na svoju stolicu. Ovo je novi setup koji smo ti mi pripremili za Božić. Malo smo uranili, ali eto. Djedica ima posla. Kompjuter pališ na tipku gore. Vidjet ćeš velika dugačka u sredini. Bam. Palio si kompjuter. Svijetli ti. Jesi skužio da svijetli? Da. Wow, predobro. Svijetli kompjuter. Ja nisam fan RGB-a. Tako da sandalice moje, eto, drago mi je srećiti još jednog fana. Vidjeli ste ovaj tek drugi danas. Trčimo svugdje koliko stignemo, veliko hvala mom timu, veliko hvala Leonove majci što nas je lijepo ugostila i samom Leonu što je prelijepo pismo napisao. Još jedanput, nadam se da ćete služiti PC. U shopu koristite kod na Konix Leon i dobijete PC na vaša kućna vrata. Nije scam, evo dokazali smo, šalim se samo malo. A da sad debeli ne dulji, praktički moramo žuriti kod trećeg fana, tako da idemo na Cvjetni trg kod Leonarda i vidimo se tamo. Hehehehe. Posljedavce moje, evo nas kod trećeg fana Leonarda. Pozdrav Leonardo, jesi dobar? Jesam, najbolji. Znači, Leonardo je ugostitelj, jel tako? Tako je. Isto je napisao jako prelijepo i duboko pismo, tako da velika hvala njemu. Leonardo, šta bi ti htio reći? Pa evo, prije svega, s nekog s našeg prostora nisam još vidio da netko ovo radi, stvarno sam se iznenadio da ovako nešto radi. Galu pratim već 2 godine, samim time zadržalo me to što stvarno predivno igra prije svega, druga stvar što community, da je stvarno za community, to je stvarno onak rijetko za vidjeti na našim prostorima. Želim se zahvaliti cijeloj ekipi, stvarno ste svaka čast odlični, želim se zahvaliti također i Gali koji je sve ovo organizirao, UV Gearu i Instastaru tako koji su bili sponzori ovog svega. Svako dobro svima za Božić i za Novu godinu i kao što je Gala rekao, use kod Markonix u item shop. Tako je, za Full Andre Lobby, a mi sad sandalice moje idemo u njegovu kuću i idemo mu staviti setup, tako da ćete vidjeti kako to izgleda. Ljubav! Podijelili smo za sad 2 monitora, 2 gaming stolice, 3 kompjutera, 3 monitora uz kompjutera, 1 bundle. Sutra nas čeka, naravno, ostanite do kraja videa, sutra nas čeka 2 televizora i ostala oprema za Crnu Goru, Makedoniju, Srbiju, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Tako da, vidimo se sljedećem danu, a debeli sad ide spavati. Posljednalce moje, evo nas kod Darija iz Zagreba ispred njegove kuće. On si zaželio novi televizor, tako da mu je djed Bošnjak sašio jedan 4K TV. Tako da sandalice moje, ako još uvijek ne vjerujete, bacite taj subscribe, postanite sandalica i to je to praktički. Sad ćemo vidjeti reakciju Darija, ti ćemo gore spojiti televizor i to je to. Evo sandalice moje, izradili smo televizor, kupit će si, namontirat će si ruku za ovaj zid, tako da mu mlađi brat, jel je? Da. Mlađi brat Moris, bravo debeli vrijeđe, šalim se samo. I on igraju igrice i gledaju TV. Jel igraš ti Fortnite ili si prestao? Ja ne igram, ne, na početku sam igrao, sad više ne igra ni on jer ne stigne zbog faksa, bome ni ja. Da, unlucky. Ja, kad je izašao Fortnite sam pauzirao godinu na faksu, onda sam imao ovak malo cajta da odigram koju, ali sad... I to je to, vidimo se kod zadnjeg fana kojem osobno dostavljamo TV. Lomao! Pozdrav! Posljednavce moje, evo nas zadnji poklon koji osobno mi dostavljamo.
je televizor, znači zadnji, danas je ponedjeljak, za lijep i uspješan Božić, sami znate sve ostalo, 4K, Smart TV, Filipu iz Zagreba, Velikoj Sandalici isto ima prelijepo pismo, tako da sad ćemo mu ući doma i sve znate kako prački ide, gledate video do kraja. Alo! Tako da evo Sandalice moje, može i tata doći soba ako se ne srami. Dobro, ti da stavi. Evo Sandalice moje, znači praktički, evo, dostavili smo kompjuter zadnjim fanovima. Pa da nastavite gledat, iskoriste tvoj kod u Fortniteu, Martonix i evo Landry Lobby. Hoćete kog pozdraviti za video, neke frendove? Evo pozdravljam Ivana Bunića i Luku Bunčića. Ja ovako nemam se pozdraviti. Nikoga. Tako da eto, Sandalice moje praktički idemo sad malo sjest s njima, pojest kolače koji su nam pripremili ili malo, a ne, nije mi žao što sam došao, šali se samo. I onda ćemo ići kod mene doma, objaviti dobitnike za finalne nagrade, to jest tipkovnicu, miš, podlogu, slušalice, VMAX i Battle Pass. I to je to, onda odjavimo video, a mi se vidimo kod mene doma. Sandalice moje, kao što vidite, kod mene smo doma, tu su moji mali vilenjaci. Bravo mali vilenjaci, prije tim daš ih pojesti malo. Kao što vidite, ovo je moja oprema, slobodno malo posnimi. Gala sandala miš u suradnji sa Uvijem i moje Gala sandala podloge, znači stvarno su ono profesionalne, kvalitetne, išli smo doslovno price for performance, znači išli smo da vi date cijenu, ali da nije skuplja ko sa ostalim brendovima. Mi smo samo dijelili one 4 nagrade koje sad pogledali, nego smo podijelili i ostale nagrade. Znači i 5 ikonica, 5 slušalica, 10 podloga, 5 miševa, 20.000 Battle Passova, 10 dobitnika, znači svako 2000 i 5 Battle Passova. E sad Sandalice moje, imam tu mobitel da najavim tko je pobjedio. Zbog GDPR-a ne smijem čitati prezimena, ali smijem čitati imena, državu i grad od kuda dolaze. Tako da podloge su osvojili Aleksa iz Srbije Pirota, Veljko iz Srbije Zemuna, u zagradi Nova Galenika. Bravo, novi Gala sandala, malo, šalim se. Je smiješno? Presmiješno. Ako se pronađete da ste osvojili, nemojte zaboraviti, izvaću vas ovaj ili sljedeći tjedan da se dogovorimo vezano sve za dosta. Slušalice. Toma iz Bosne, Mostar, to je Hercegovina, da se ne bi ostali natiltali, malo, šalim se. Kristijan Hrvatska iz Vinkovaca, Đorđe iz Srbije Suvodol, Mihaela iz Hrvatske, Miš, Mak, Bosna, Vogošća, Karlo, Hrvatska, Kutina, Roko, Hrvatska, Koprivnica, Timur, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, to je Bosna, Matija, Hrvatska, Zagreb. To su dobitnici Miševa. Dobitnici Battle Passova, Drago, Hrvatska, Ivanec, Đorđe, Srbija, Sremski Karlovci, Marko, Hrvatska, Rasinja. Tipkovnica. Ovo su bili Battle Passovi, sad je tipkovnica. Malo cringe, a? Malo. Rekao si 20.000 Battle Passova na početku, ne znam si skužio. Stvarno? Kad si tu, rekao si dijelimo 20.000 Battle Passova i 5 Battle Passova. Ne, mislio sam 20.000 V-Bucksa kao 10 puta 2000 i 5 Battle Passova. Dobro, pogledali ste video 1.11. pa razumijete dobitnici šta ste dobili. Tipkovnicu su osvojili Veljko iz Hrvatske, Kneževi Vinogradi. Tamo sam bio i mogu reći da je bazen prelit, ono. Ajde jedan, it's lit. Zadnje nagrade, 10 puta 2000 V-Bucksa, znači 2000 V-Bucksa po dobitniku, su osvojili Borna iz Hrvatske Bjelovar, Aleksandrov, Srbija, Bela Palanka, Marko, Hrvatska Bjelovar, opet Bjelovar, aha, dobro. Došli smo napokon do kraja ovog videa, ali ovaj video ne bi bio moguć bez vas. Ovo mi je jako čudno pošto ću se početi rasplakati, ali vi ste savršen community, stvarno svaka čast koliko mi god podržavate. Bilo to u Fortnite Item Shopu, pišite kod Markonix, bilo to što ste ili jedan moj video ili stream lajkali, ostavili komentar, popratili live stream, zapratili me na Instagramu, javili mi se u DM na Instagramu i mnogo drugih stvari, stvarno mi puno znači vaša podrška. Idemo još jače, neš najjače, u 2021. E sada praktički ovaj video ne bi također bio moguć bez moja dva sponzora. Prvi je Instar Informatika, velika informatička firma u Hrvatskoj, imaju stvarno puno poslovnica diljem Hrvatske, te također Uvigira. Oni su omogućili
od stolica, od periferije, od mnogo toga omogućili su mi suradnju da napravim svoj dječački san, svoju opremu, miši podlogu, tako da veliki shoutout njima. I također sledalce moje, ovo ne bi bilo moguće bez moje ekipe. Znači, prvi veliki shoutout ide Antoniju Čibariću. On je bio veliki humanitarac isto sa mnom, čitao je pisma, dostavljali smo zajedno, vozio je, stvarno smo ovih zadnjih 4 dana odradili mrki posao. Drugi moj veliki prijatelj je Filip Puač. On je isto čitao pisma, zvao vas je, isto bio veliki humanitarac, puno mi baš pomogao. Također sledalice moje, veliko hvala jednom jedinom tehničaru iz Borovja, Tinu Kibiju Božičeviću. Sledalice moje, on je od slaganja kompjutera, od same tehničke podrške, instaliravanja Windowsa, slaganje kablova, slaganje stolica, slaganje televizora, mnogo stvari je on napravio i stvarno svaka mu čast. Eto, jedan veliki monster aplauz za njega, znači aplauz, stvarno se dečko potrudio, hvala puno Tinu. Veliko također hvala Karlu Adaniću Flinti, da, Flinta mu je prezime, tako on kaže. Veliko mu hvala što je vozio, bio uz nas humanitaran projekt, snimao, bio druga kamera, neki GoPro, timelapsovi i ostalo. Zadnje hvala, zadnje, ali zašto šećer na kraju? Pa naravno, velikom jedinom kamermanu, Borni B. Vandi. Znači, sledalce moje, on je bio iza ove kamere cijeli video. 4 dana je snimao, slušao me, scene mi je pomogao, tranzicije mi je pomogao, veliki shoutout njemu i njegovoj jako velikoj kvalitetnoj opremi. Obavezno sve ove dečke zapratite dolje jer oni su stvorili ovaj video sa mnom. Ovaj video je bio planiran 2 mjeseca, radio sam sve zbog vas i za vas ću i ovo i nastaviti raditi. Obavezno nemojte zaboraviti lajkati ovaj video i subscribe-ati se jer možda baš ti budeš u sljedećem videu za neku nagradu igru. Također došli smo do 150.000 subscribera, za par dana izlazi giveaway na mom Instagram profilu, dijelit ćemo opet jedan gaming kompjuter jer sam to tako obećao. I također u 2021. godini možete očekivati veliki, nenajavljeni još content, isto će biti full stvari. Sve u svemu sledalce moje, nadam se da ćete imati ugodne i sretne blagdane kogod da slavi, da ćemo svi zaboraviti na ovu ružnu 2020. godinu, kako je ona god bila loša zbog korone. Bilo je naravno i tu lijepih trenutaka u 2020. godini. Želim vam svima uspješnu 2021. godinu, otkud god da jeste, otkud god da dolazite. Volim vas sve, jako me mrzite i tebe isto volim, ali ne boš sve gijeva, jel si hejter, šali se samo malo. To je bilo to, sledalce moje, u shopu koristite kod Markonix, zapratite mene dolje na Instagramu Gala Sandala i još jedanput nemojte zaboraviti provesti sa najbližnjima ove blagdane i pazite se, čuvajte masku protiv COVID-19, a mi se vidimo u sljedećem videu. Lmao! Naravno, još uvijek nije gotov video, moraju se tu i kredici vrtiti. Lmao! Također, sledalce moje, ako se niste uspjeli prijaviti za ovaj giveaway ili možda niste se sjetili ili niste bili izvučeni, također u suradnji sa svojim sponzorima Good Game Shopom dijelimo vam moj merch i majice, tako da obavezno dolje u komentarima ostavite vaš Instagram i koju biste veličinu majice željeli i zašto baš vi zaslužujete. Hvala puno što ste gledali, hvala svima njima, evo tu su vam kredici. I to je to, mislim praktički, ništa, gasi video be Vanda, šta radiš what the fuck? Dobro, sorry, jevo. Free kibi! Free kibi.